2,5 minuta do kraja. Ovo je bitan trenutak. Stojaković! Peđa! Joj! Ali da vidimo da li igrač u koracima ili Turkolu ide napolje. Da. Kida je Turkolu. Ide van iz igre. Još jedno Vlado Šćepanović. Zlatna mu je ruka. Zlatna! Šćepanović! Zakucavanje Vlade Šćepanovića! Jugoslavija je šampion Evrope! Plavi su najbolji na starom kontinentu! Ne može im niko ništa, jači su od sudbine! Turci naravno gađaju flašama naše igrače, pogledajte ovo! Pa nekim je na obraz, neka im na obraz! Košarci, pa ako hoće bolje, moraju da pošalju bolje igrače. Kamo im Shaquille O'Neal, kamo im ostali profesionalci. Još 10 sekundi za napad Argentine, Skolokini, nema trojke, airball. Vlade Divac, majstor ove igre. 77 Argentina, 82 Jugoslavija. 5 je razlike, 5 velikih pojena razlike. 7,9 sekundi do kraja. Evo naših navijača. Ima ih 10.000 po second field house. Evo Astra Sacramento Kingsa. Ovo je novi igrač LA Clippersa. Hlada kao špricer. Gotovo, sve je gotovo, Jugoslavija je šampion sveta, završena je utakmica, završene velike finale, Jugoslavija je pobedila Argentinu u finalu 14. svetskog prvenstva za košarkaše, 84-77, Jugoslavija osvaja 5. zlato na svetskim šampionatima, sada kao Rusi imamo 10 medalja, ali 5 je zlatih koje nema niko. Pevaj Srbijo, kada se plače. Ništa, ovo je teatralno. 5 sekundi do kraja, Teodosić će pokušati da reši velike dalje. Sette, ecco, contro Garbagosa, attenzione! Oh! Bravo maestore! Mamma mia! Lo mette a 3 secondi! Tripla pazzesca di Teodosić!
faul je sudac sudio. A nemojte na to raditi. Sudac je sudio faul. Mislim da je Rašić u kretanju napravio korake. 1 sekunda do kraja. Rašić se zapio. Ne možemo ništa, za 1 sekundu to mogu samo Srbi. Druga tranzitna Štemuckog nema. Namjerno je bacio ovako u prvi obruk. Popović iz očaja preko cijelog terena i prokletstvo se nastavlja.